Kublai sibun fibro kekriteng jenga ding sensilam. Asyong sa ang tengah berbodistring. Kapemam lebih lemar baka wes dingi keempat biang lemar bangadang rin serta hagajuk kupor ru recording haying tangda wafun ne ketaru nga bersyang ka sabal aido boleh te sa isin kublai sibun ni fibro nakwa ban pismewe kene nakwa ban pismewe pi ya kene ke jingruai ke ba na kriteng tang mapi kublai sibun ni fibro. Kemang tanya pi tanya pi sisan bajing tuan ya kan sinjangan bajing tuan ya kan sinjangan. Bat kama piit haka perti jing im jonga silong leno nama rapi ngala dep telut nadu basdang hadu baku tanya pi tanya pi ngaken mau tanya pi tanya pi sisa bajing tuan ya kan sinjangan bajing tuan ya kan sinjangan.